Welcome back to another episode of Travel Guy. Yeah. So, our episode today is about this resort sa may Kapatagan, particularly there is a Camp Sabros. Hooray! Hooray! So, second time na mo diri with my wife. Okay. Last time, nag-ano lang diri na magmotor, ako pa na yung mayagagaw. This time, idala na ako akong family, akong mama, akong ate, akong the rest of the family para one-day trip diri sa may Kapatagan sa Camp Sabros. So, tingnan to gayon. Tara, tuwang i-explore ang Camp Sabros. So, anong meron dito sa Camp Sabros? So, as you can see, yan. Madaming trees. Yan. Dahil pine tree. So, nakagapunta sa paanan sa Mount Apo. I guess, nasa kong likod. So, daghan sila og amenities na pwede nyo ma-enjoy din. Nasa like zipline, cable car, and horseback riding. And napod sila yung restaurants. And I guess pwede na mag-overnight dire. So, I need to confirm that. Pero nasa lang yung mga rooms na gina-build dito. And then, nasa lang yung rooms po diri banda. Sa likod. Likod aning The Tavern. Mano ang The Tavern, by the way, guys. Na nasa likod. Kung dili ka anad og western style na food, like medyo aslom-aslom may lang spaghetti. Pag ilang cheese is medyo authentic, western style pizza. So, kung dili ka anad, tilawan lang. So, gitilawan na mo and then medyo dili siya sakto sa among panlasa sa Filipino. Yan. Kita kay mahilig matag medyo tamison o tabison, medyo aslom gamay and then sour gamay na pizza or spaghetti. So, kung anak ni order spaghetti, masya kabalo nga binyag spaghetti na para kay mami giluto, tiday. So medyo aslom gamay. Beef ilang ginasagol. So, I guess walay limited siguro ang pork. So anyway, so nasa sila diri. Yan, so you can see, dagatag mga bisita po diri. So ganina dagan kayo og nag-zipline sa akong likod. Sa akong likod. Dagan nag-zipline. And then, malupad ako ang kuan kaya astang tugnawa diri o astang hangina. If you're in Davao, try to visit Camp Sabros. Camp Sabros, located sa Kapatagan, di sa may Davao Del Sur. So, kung ikan kag downtown area, I guess, ikan kag Turil, around 1.5 hours before ka maabot diri sa ilahang resort. Yan. Balita dito sa Pika side sa Camp Sabros. So, see you in a while.
So, sulod ta diri sa ilahang gamay na souvenir shop. Yeah. So, si ate na dito. Yan. Pwede siyang magnets. Ay, sorry. Ano ka na? Beer, oh. Taro. Souvenir. Jack Daniels. Mas kadili pa may og Jack Daniels, palitan ni everyday. So yan, sa may naadri, daghan kayo og chips, mushroom chicharron. Made of mushroom. So kung mato ka diri sa Camp Sabros, magdala ka daghang kwarta, no? Okay, para makapalit kag souvenirs. Yan, may mga mixed nut, cornic,